pozdrav svima i dobrodošli u Redditals, podcast gdje se čitaju priče sa Reddita. Danas nam se pridružila Jelena. Bok Jelena. Ćao, šta ima? Eto malo. Ona je drugi puta moj gost. Prošli put su nam tema bili poslovi i sve vezano za poslove. A ovaj put joj čitam priče vezane za gejmanje, igrice i slično. Jel? Znači, ne morate biti stručnjak za igrice, znam da nas dvije nismo, definitivno, ali Jelenu i mene je povezala igrica. Upoznale smo se na Call of Duty Mobile prije 3 godine, tu negdje. Pa ja sam počela igrati 2019. A ti i ja smo počele 23. ili druge. To ne mogu skontati uopšte. Znači, pojma nemam. A onda dvije. Prije dvije nego nije jedna sigurno. Prije dvije onda. Mada jedna godina je puno kad skontaš. Da, je. Mislim, dosta često igramo i to neki put zna biti na dnevnoj bazi, tako da se čujemo. Da. Uglavnom, naziv današnje emisije je GG ekipa, što si govorimo svaki put nakon što bude, pa makar izginuli, kad ti adrenalin krene šorat, i znaš ali da je GG. Bilo dobro, ali je GG, ili ti good game. Da. Ima šta za dodati ili možemo krenuti na prvu priču? Pa ništa, GG. Idemo dalje. GG, idemo dalje. Start. Naša prva priča je sa subreddita Relationship Advice. Ovo piše dečko od 21 godinu i kaže sramotna obsesija Pokemonima moje cure, koja ima 23 godine. Moja cura voli Pokemone. Kad bi za vrijeme izlazaka pitala da li je u redu ako provjeri neke Pokestopove na Pokemonu Go. Kada netko koga poznamo priča o Pokemonima, moja djevojka se razveseli i odmah želi biti s njima prijatelj na Pokemonu Go. Ima jako puno Pokemon plišanaca koji su u našoj zajedničkoj sobi. Isprva mi je bilo slatko, ali su me prijatelji počeli smijavati da sam u vezi sa djetetom. Moja je cura jako zrela i predivan partner, ali kada sam spomenuo kako je njezina obsesija sa Pokemonima sramotna za njezine godine, uvrijedila se i rekla da to što ona voli i igra Pokemone nije ništa drugačije od toga što ja igram League of Legends i Minecraft. Mislim, on igra Minecraft. To moje dijete od 12 i 8 godina igraju. Ali dobro. Svejedno, moji nam se prijatelji ismijavaju i bojim se da će ju povrijediti kada ih čuje. Što napraviti? Kako da je uvjerim da možda malo smanji doživljaj? Moji prijatelji nam dolaze u posjet i siguran sam da će joj se rugati kada vide sve one plišance. Da. Šta ti kažeš? Pa ne znam, sad šta trebam reći ovdje, osim taj momak nikako nije za tu djevojku ako ne može da je prihvati. O takvu kakva je, točno. Da, ako ćemo o tom vezano za veze, a što se tiče obsesije igricama, mislim svako ima nešto što voli, što je normalno i što ti kažeš taj njegov Minecraft ništa nije bolje od Pokemona, mislim, isti je level. Generalno. Da. Mada ja nisam igrala ni jedno ni drugo. Da. Nisam ni ja. Ja sam, nas dvije smo generacija kad je Pokemon tek kreto, ja znam za sebe da sam već, bilo mi je predječje to kad je Pokemon počeo i nije mi bilo fora, ali ja sam bila totalno Sailor Moon freak. I pomoću Sailor Moona na satelitskoj sam naučila njemački. Tako da i onda je tek počelo kao naprednije dijete. To mi već nije bilo nešto. Ne, za mene su Pokemoni i Teletubbiesi bili u istoj ravni, tako da nikad nisam ni pokušala ni to igrat, ni gledat crtiće, Pokemone, mislim, ne znam, meni je bilo bez veze. Sailor Moon je bila prije. Sigurno bi se neko sad pitao šta je ona to gledala, mislim, sve crtiće sa Cartoon Networka, nema čega tu nema, i debilnije kod Pokemona. Johnny Bravo. Da, Joj, sad imam trip to memory lane totalan, jebote sad. Kako je to brutalan crtiće. Ja kad meni neko spomene taj Cartoon Network i to, ja to nisam imala.
Da, zapravo više sam voljela ovoga Sailor Moon, ali Ja sam u osnovnoj školi, sjećam se, ostala do rane zore gledajući Cartoon Network. Da, to su moje sestrične koje su više 3 godine mlađe od mene, više su bile na Cartoon Network, ali najviše čeg se sjećam je Johnny Bravo. To je bila takva Da. sprdačina. Ohoho, to je dobro. Ali da, što se tiče, mi naravno odemo negdje lijevo, odlutamo. Da, uvijek. Odnese nas Obavezno. na pučinu. Ovo. Ćao. Kako idemo na crtići, nešto kaže, idemo na brod, idemo na brod. Mi smo u tom fazonu. Uglavnom, da, što se tiče toga, taj momak je po meni, ako spada to u kategoriju am I asshole? Yes, he is asshole, definitely. Da. Mislim, niđe veze, čuj šta će reći njegovi drugovi. Pa mislim, valjda je bitno šta će on reći. Ako on taj kome se ne sviđa to što ona voli, kao prvo, to je ono što bi oni trebali prvo iskomunicirati, a ne, razumiješ, do kraja. I ako ona ne može da se toga odrekne i ako on ne može da prihvati to što se ona ne može odreći toga i na način na koji ona to doživljava, a svako od nas doživljava nešto na različit način. Ovo što sam htjela reći, onda bi trebao sam da vidi šta će sa tim, a ne da prisiljava djevojku da se mijenja zarad toga kakav će se on pokazati sa svojom djevojkom u društvu. Mislim, Da, najgore što da. možeš u nekoj vezi napraviti je to probat promijeniti nekog. To Upravo je tako. najgore. Ako je osoba se želi promijeniti, treba se promijeniti radi sebe. Ako se želi promijeniti na bolje, ne zato što ti to neko rekao, nego zato što ti zapravo u biti u sebi suštinski osjetiš da se moraš promijeniti radi nečega. Da. Ako ona ne vidi ništa loše u tome, ne diraj me, naći ću nekog ko će me prihvatiti takvu kakva jesam, ko te šljivi, A i mladi su, 21, 23 godine, Pa dobro, ljudi obično kad su mlađi, onda tolerišu ogromnu količinu ove stvari koje su bullshit. Da. Tako da dosta vremena treba. Neko to skonta odmah, a nekom treba više vremena, ko što meni treba u životu. Da skontam šta treba tolerisati, šta ne i koliko se uopšte u stanju da se mijenjaš za nekog, jer ok je mijenjati se, razumiješ, ali ako to ima neki pozitivan ishod i za tebe i za tu osobu, ako lupam ovisnost neka ili nešto, razumiješ? Da, to je drugo, to je zdravlje u pitanju, da. Ali opet i da ja sad od nekog očekujem da prestane biti ovisnik o nečemu, to je, ja se samo sama skačem u kožu, mislim. Generalno od nekog nešto očekivati. Taj drugi može to da promijeni samo ako je njemu dovoljno stalo, a tebi isto tako mora biti stalo i do tebe. Ne znam, mislim, taj momak treba naći curu neku koja voli Minecraft, pa da vidimo šta će onda reći njegov prijatelj. Ne znam šta bi rekla. Znaš, Je. mijenja curu zbog izbora igrice, niđe Ne, veze. nema to smisla. Idemo na komentare. Nabavi si nove prijatelje. Na to odgovara OP, original poster, taj koji je napisao post. To su zajednički prijatelji, tako da bi trebala znati da joj se rugaju. Ja ne želim da ona to zna jer će ju jako povrijediti. Odgovaraj mu na to. Zvuči kao usrani prijatelji zbog izrugivanja njoj iza leđa. A i ti mi zvučiš kao loš dečko koji se ne zauzima za svoju curu, niti ne poštuješ njene interese. Za tvoju informaciju, moja cura ima 31 i luda je za Pokemonima. Koš. Da. Pa dobro, taj neko je mnogo ljepši sastavio nego sve ovo što sam ja rekla. Imao je vremena da sjedne, da razmisli. I da piše. tipka. A ja improvizujem sad. Ali rekao je sve, mislim, Gigi. Gigi, da. Pa dobro, slažem se s njima definitivno, svima. Imamo update. Znači, on je sve to pročitao, uzeo u obzir. I kaže... Prešao je na Pokemon, Odlučio sam objaviti update jer ste svi u pravu. Nisam imao problema sa curom. Imao sam problem sa prijateljima. Kao što je netko od vas predložio, razgovarao sam sa svojom curom. Komunikacija, uvijek dobar izbor u vezi, definitivno. Naravno, što sam rekla već. Objasnio sam joj da se ne sramim njenog hobija, nego samo nisam želio da zna što joj naši prijatelji govore iza leđa. Rekla da joj nije briga za njihovo mišljenje, da samo radi ono u čemu od srca uživa. Ispričao sam joj se.
Također se složila da makne Pokemon plišance tako da ne zauzimaju toliko puno mjesta. Ubrzamo na današnji dan. Prije par sati su nas posjetili naši prijatelji. Nije im dugo trebalo da počnu ismijavati moju curu. Ovaj sam put poludio. Složila je plišance tako da budu samo u našoj sobi, niti jednom nije spomenula Pokemone, niti je upalila aplikaciju. Da skratim priču, izbacio sam ih van. Shvatio sam da im nije problem hobi moje cure, nego im je problem moja cura i omogućio sam to njihovo ponašanje time što nisam prije reagirao. Rekao sam im da su oni ti koji trebaju odrasti i da nas mogu posjetiti kad prestanu biti boomeri. Htio sam pokazati svojoj curi koliko mi je žao i bolje razumjeti njen hobi, pa sam instalirao aplikaciju. Bila si u pravu. Tako da pokušavam level upat što brže mogu jer imam misiju u kojoj se mora mijenjati za Pokemona sa prijateljem, ali kako bi to napravio moram biti minimalno 10. level. Hvala vam na svim vašim komentarima, čak i bezobraznim. Rekao bih da su djelovali kao buđenje ili ti na engleskom wake up call. Da. To su loši Pokemoni, njegovi prijatelji. Da. Pa, eto, Zločinci, tim raketa. upravo. Ta komunikacija čarobna, znači dovoljno je bilo samo da porazgovaraju otvoreno. Ako je jednoj do druge osobe stalo i obrnuto, dovoljno je samo da razgovaraju o nečemu, pa makar se i posvađali, ali da na kraju iskomuniciraju argumentovano ono što ih muči, što imaju da kažu jedno o drugom. Nikad se niko nikom u životu nije svidio 100% u svakom segmentu, ali onda je zato postoji komunikacija, mislim, Bog nam je dao moć govora. Većinu ovih postova, kad imaju veze s vezom međuljudskom i tako, uvijek je problem komunikacija. Umjesto da razgovaraju sa partnerom, oni se okrenu u Redditu. Da. Znaš ono? Zato što ne znaju kako da iskomuniciraju, ja to sve razumijem. Čak sam ja jednom prije ostavila jedan Reddit komentar jer je bilo nemoguće iskomunicirati. Znaš, ali na kraju je ipak bilo moguće, ali vrijeme nekad potrebno i tako to. Je, ali najvažnija je komunikacija. Jer ovo se jako rijetko dešava da osoba prihvati Reddit zajednicu i to što su mu rekli i da kaže, aha, stvarno, u krivu sam. Prosvijetlili ste me. Da, puno ih traži zapravo, ide na Reddit da kaže, aha, ja sam u pravu, sad ćete vi meni, znate, reći da sam ja u pravu i kad ga počnu pljuvat, tu najčešće stanu ili brišu post, ali jebi ga, kad ti staviš jednom na Reddit, ako je neko screenshoto ili spremio post, to sve ide dalje. Pa evo, mogu reći, svaka čast za tog momka donio odličnu odluku. Da, odlično, da, svaka čast. I da li on može samo da bude primjer tim prijateljima kako se bude u vezi? Da li oni imaju vezu i na šta njihove veze liče? Znaš. Pokazao se jako odraslim za svoje godine. Ne kažem ja to kao znaš, kao žensko, aha, tako treba, mislim, realno, tako treba u svakoj međuljudskoj komunikaciji, bilo gdje. Obiteljskoj, bilo prijateljskoj, da, definitivno. Upravo tako. A sad ako druga strana te dovoljno poštuje, shvatit će to bez da se uvrijedi. Naravno. A i isto tako moraš imati neku dozu samokritike da bi mogao uopšte da prihvatiš nečiju kritiku. Da znaš sam, ali ne da budeš, ne da sebe osuđuješ, naravno. Sad je to već dublja tematika. Imamo još tu par komentara, pa ćemo onda ići dalje, ako može. Može. Kragu, osoba koja je uspjela prepoznati svoje nedostatke i uspješno se postavila na situaciju, vi ste, gospodine džentlmen, u nastajanju. Sljedeći komentar, odlično odigrano stari. Tvoja odluka da igraš Pokemone sa svojom curom je najbolja koju si mogao napraviti i zajedno ćete se odlično zabaviti. Ja sam počela igrati Minecraft sa svojim dečkom kada smo se počeli viđati i to je čak i sad nakon 3 godine naša društvena aktivnost i zajednički hobi. I sad na kraju još Opi odgovara na ovo. Ja inače igram Minecraft i moja cura se odlučila isprobati igrice koje ja inače igram. To je stvarno bila najbolja odluka, imam osjećaj kao da smo si zapravo bliski nego ikad. Eto. Da. I došla mi je jedna misao, ali sada se ja sjetim da uhvatim tu misao. Gdje je searching, Loading. Bukvalno. Ali ne mogu se... Pojma nema što sam htjela reći.
Da trebaš Pa imat je notes, imaj note sa strane pa piši, dok ja pričam ti piši. Bukvalno, bukvalno. Ne, to mi je super stvarno što je krenuo igrati igricu s njom, jer kontaš ko da je bitno koju igricu igraš. Sve su one na kraju na istoj bazi s njima. Mislim, ja sam igrala Super Mario prije u osnovnoj školi. Ja govorim o osnovnoj, pošto u Yes. srednjoj nisam uopšte igrala igrice. Na faksu isto nisam uopšte igrala igrice. I onda sam počela tamo igrat. I čekaj, pa i za 30. I za 30. Kad, Tak sam ja nekako, da. bukvalno. Znači, imala sam konzola, od konzola sam imala Nintendo, onaj prvi Super Mario, kad bila sam klinka. I onda Pa sam da, imala PlayStation jedinicu, za to dvojku nisam. nisam sigurna, jedinicu jesam sigurna za dvojku. Ne se sjetiti, ali uglavnom je bilo nešto malo preko kompa igrala, ali dosta dugo nisam i sad nedavno kak moja kćer isto je u igricama, kupila sam PlayStation 5 na preorderu za sebe i nju. I rekao, to je moj, Top. kako smo 2012. mjesec, u 2020. sam kupila njoj i sebi Playku. I mi o tom razmišljamo, o PlayStation. I sad za rođendan sam uspjela uštediti 200 eura i kupila sam joj VR. To je ono što se stavi na oči, jel Da, tako? zlo mi bude, zato ajde ja kad sam na mjestu još nekakav, kad se krenem sa likom kretat, znači tebi tijelo stoji na mjestu, a pred sobom imaš kao da se mičeš Ludilo. i ne, Da, posvađaju da. mi se tijelo i mozak, ovo nije I normalno, ustaneš. ne, nije za mene. Djeco, Ja bi voljela to sve. probat. Voljela bih probat, to nisam to nikad probala. Da, imaš, sad ne znam, ima kod vas gaming centri, pa ti imaju te VR-ove, Da. one svoje. Pa nisam istraživala, iskreno, ja sam zaglavila na Call of Duty i to mi je ostalo, igrala sam LOL prije koju godinu, ali to sam prestala. U jednom momentu sam sve prestala igrati, pa sam opet počela i navukla se. Sad ne mogu zamisliti da uopšte ne igram, ali eto, kažem ti, kod jednu godinu sam napravila pauzu, leto 19. Koliko je to godine? 4-5 godina, jel tako? 5 godina je sad Call of Duty. Obzirom da sam preskočila tu godinu, to je moje 4 na kodu. Da. Ali eto, nije mi donijelo to da budem pro igrač, ali znam igra definitivno bolje nego prije. Još sa 4 fingers claw. Da, za Afrikancija je i sviđa mi se kad smo svi tak dobri svi, bez obzira na sve. Upravo to. Pa Da. meni je to i najzanimljivije koliko sam ljudi upoznala, nevjerojatno. Da. Eto, pa počeo od tebe. Da. Znači, Da. definitivno Je. se isplatilo da nastavim igrat, tako da. Na kraju je ispala priča baš onak dobra i baš je onak wholesome, kak bi rekli. Idemo na sljedeću priču. Sa subreddita Am I Overreacting? Znači oni se pitaju da li sam pretjerao u nekom svome postupku. Cimer mi je pojeo grah, pa sam u njegovoj igrici Baldur's Gate 3 sve stvari iz inventorija bacio niz liticu i spremio game preko svih prijašnjih save-ova. Znači, ja, 25 godine muško, volim naručivati poseban grah i žitarice sa mjesta zvanog Rancho Gordo. Zove se grah nasljedstva, to sam prevela tako, zapravo kaže heirloom beans. Za razliku od većinu graha, ovaj nije iz konzerve, to je suhi grah kojeg moraš natopiti i kuhati na poseban način, puni su dobrih proteina. Ovaj grah je naime mrvicu skuplji i paketići u koje su upakirani nisu baš nešto veliki. 3 puta sam ove godine ulovio svog cimera, 25 godina muško, kako nepravilno kuha moj grah. Smatra da bi se suha hrana trebala dijeliti. Što? Nikada ne kupuje niti grah, niti bilo koju suhu hranu druge vrste, a pogotovo skuplju. Rekao sam mu da prestane jesti moj grah. Ovaj tjedan sam si htio složiti vege chili sa svojim dobrim grahom i baš se veselio tome. Došao sam kući i vidio da mi je vrećica prazna. Ostala su još možda 2-3 zrna. Vidio sam crveno. Moj cimer opsjednut sa igricom Baldur's Gate 3. Igra je cijelo vrijeme. Kada je bio vani, sam ušao u njegov game. U biti imaš 4 lika u svojoj ekipi. Otišao sam do jednog mjesta gdje postoji jedna litica, ispustio sam svu njegovu opremu, pokupio je rukama i bacio u provaliju.
Za ovo mi je trebalo jako puno vremena, sati. Tada sam otišao u njegov kamp, promijenio lika, vratio se do litice i učinio istu stvar. To sam radio dok svaki član njegove ekipe nije bio gol i bez oružja. A nakon toga sam spremio igru i obrisao sve prijašnje autosejvove, tako da jedini save file bude onaj gdje je njegova oprema u provaliji. Tada mi se cimer vratio doma. Poludio je. Zapravo je izveo onakav ne kao u filmovima. Znao je da sam ja to napravio i optužio me da je zbog mene potratio 100 sati svog života za ništa i da mora krenuti igrati ispočetka. Rekao sam mu da sam čuo da je to dobra igrica i da će se sigurno zabaviti. Onda je on bio kao, zašto si mi to napravio? Pa sam mu odgovorio, možda ovaj puta, kada budeš popunjavao svoj inventar, naiđeš na vlastiti grah. Na prvo je zanjemio od šoka i nakon toga rekao da sam mu upropastio cijeli mjesec samo zato što nisam htio dijeliti svoj grah. Dijeliti. Rekao je da ovo što sam napravio prešlo svaku granicu i da to nije bila prikladna reakcija, pa nadodao da mi nikada neće oprostiti. Moram priznati, čudno je sada živjeti ovdje. Neki od mojih prijatelja koji igraju Baldur's Gate 3 su rekli da sam preburno reagirao i sabotirao cijelu njegovu igru, za čiji je dovršetak potrebno i preko 130 sati. Ali je on bio taj koji je pojeo moj grah. Sve do se preispitujem, možda sam stvarno preburno reagirao. Sad neki vegan će baciti na mene hejt, ali bolje da je otišao, na primjer, zaklao kokošku i napravio supu, možda bi sad taj bijes tako iskalio, mislim, niđe veze reakcija, po mom mišljenju. Mislim, zbog graha da čovjek uništiš game. Da, Sama znam a koliko je je, potrebno da dosegneš nešto u gameu. je. Sati i sati i sati istraživanja. Kao kad uzmeš nešto da učiš, razumiješ, ubiješ se učeć, salađujući nešto da bi ti to skontao prvo kako funkcioniše, te da dođeš do tog i nije u redu od tog lika što je uzimao grah, ali on je sve vrijeme evidentno živio u uvjerenju da on smije da dijeli taj grah, da se ovaj neće naljutiti. Glupo je što ga nije pitao, prva stvar, to je glupo. Ali opet mogao reći njemu što jedeš moju hranu. Mogao je u krajnjoj liniji sakrit negdje. Pa i to, da. Mogao je Znači, nabaviti neki ormarić ili neku kuticu sa ključićem, nešto. upravo tako. Ali to što si rekla, a kad već zna da je uzimo i već ga je ulovio par puta i očito, kao što si rekla, je vidio da on smatra da se to dijeli. Za mene iskreno nisu normalni ljudi koji ćute, konstantno skupljaju bijes u sebi i onda na kraju sve te emocije skupe i iskale na jednoj osobi zato što nisu bile u stanju u startu da kažu što Da. im smeta. Za mene to nije normalno ponašanje. Znači imaš jezik, pričaj, bar se izderi na njega, ali mu rec šta misliš. Mislim, deranje jest isto overreacting, ali bar si rekao šta ti smeta. A ne da napraviš neku katastrofu. Eto, mislim, ne znam šta da tu više dodam, osim da je overreacting definitivno. Definitivno, ja Da, mislim isto. da. Isto, mislim, meni je sve o svemu priča smiješna, definitivno, ono, radi čega, radi graha, Da. ono, je proveo sate i sate bacajući stvari On je obuko lika, došao do te lipce, skinuo, bacio, opet obuko lika u sljedeće i to je ono. To su sati i sati. Radi čega? Radi osvete koja nije čak ni onak slatka osveta, nego je ono, čemu? U zamjenu za 5 minuta razgovora. Pa dobro, nekim ljudima je zanimljivije da tako kreiraju život nego da žive mnogo jednostavnije, znaš. Pa zato tako i radi. On kaže da je razgovarao s njim. Poslije toga. Ne, prije da mu je rekao da ne može jesti, da krivo, a on je rekao ne, to moramo dijeliti jer je suha namirnica, ne. Ali svejedno, ako vidiš da to radi, sakri. Šta ne želiš da dođe u doticaj sa cimerom, sakri. I to je to, nema što drugo. A pogotovo ako je skupo i vidiš da on to nepravilno radi, nepravilno, ostavimo 2-3 zrna, ono, mislim. Pa malo me to podsjetilo na neke moje studentske dane, tako da bilo tu svega. I imam te momente da su mi cimerke krale hranu, da također imam momente da su me nešto podmetale, nešto što sam ja zaboravljala jer nisu bile u stanju da mi kažu. Jednostavno da dođu i kažu, zaboravila si to i to. Nego iza leđa. Da, i čitava priča iza leđa i to je tako mjesec dana od mene nešto skriva, nebitno, da bi na kraju planule na mene, razumiješ? Zato po mom mišljenju nije normalno da ako
imaš nekom nešto da kažeš ili nešto ti smeta, dođi reci toj osobi to direktno. Komunikacija. U čemu je problem, mislim. Da. On sad hoće da od tog lika napravi da on nije normalan. Dobro, možda je to kod njega tako u kući, možda je takav odgoj da je normalno da svi svakom svašta uzimaju, pa tako i on. Da. Znači, njih dvojica su cimeri, nisu porodica. Da. Treba i to uskladiti. Da. Idemo na komentare. Ovo je toliko poremećeno da sam vrisnuo od smijeha. Komentar na to, nemam pojma kakva je ovo igrica, ali doslovno plačem jer zamišljam kaos njegovih golih likova kako trčkaraju okolo i nailaze na mrtve trgovce i pobješnjele gradove, šta god. Čak i da su trgovci živi, ne koriste mu baš previše, jer možeš baciti i svo zlato do zadnjeg novčića niz liticu ili zgolititi se biti bez i jedne prebijene pare, što je pretpostavljam i napravio. Ovo je bio divljački trenutak osvete. Tipu bi bilo najbolje da prestane jesti cimerov grah. Komentar na to, ovo je jedina prava reakcija kao da se na tome smiješ. Ne mogu se prestati cerekati. Potrebna mi je ova nuklearna razina inata oko fenci graha. Još jedan komentar. Ne znam baš da li je to bila preburna reakcija ili ne, ali sigurno neće ništa riješiti sa tvojim cimerom s tim da još uvijek trebaš živjeti sa tim tipom. Samo je napravio još veće sranje. Logično. Da. Mislim, ne, za mene nije smiješno, nije mi ni tužno, nije neutralno mi je. Meni je baš bilo smiješno. Jer sam si vizualizirala, kužiš. Ne znam, evo, bilo mi je smiješno. Ne znam, nisam igrala tu igricu, možda bi mi bilo smiješnije da znam kako funkcioniše. Nisam ni ja znamo će se raditi, to ti je, ajmo reći, igrica koja ti je na principu ona fantazije, rađena je na principu Dungeons and Dragons. Na bacanje kockica i da. Tamo isto imaš fantasy uglavnom, više manje. I jako je popularna i gledala sam, čak sam si i ja htjela ovoga uzeti, ali dosta je skupa. I onda možeš poslije i online igrati i svašta nešto. Znači nije samo da kompletiraš igricu, nego imaš još, ideš dalje, ne? Misija i Tako misija. Da. I navodno ovo, to sa tom opremom i to sve. Kao ti nikad ne znaš kak je neko, možda si neko nešto kupio, razumiješ, u gejmu. Da, upravo tako. Baš ono, leđi oružje, recimo, mitik i to, ne? Ma ja sam samo pomislila da je mene neko tu radio, znači, ne znam. Da ti pobrisao profil, ono, ili nešto. Pa, kad pomislim samo da obični kod mobile zauzima 32 GB trenutno Da. i da mi to sad neko sve pobriše, plus profil, još bilo šta da mi takne u mojoj igrici na mom telefonu, užas. Zbog graha. Zbog graha, mislim, niđe veze. A s druge strane, evo gledam da sam ja taj jedač, konzument tog graha i da mi neko uzima, pa opet ne bih baš tako odreagovala pobogu. Baš je meni je to previše podmuklo. Podmuklo i podlo, da. Sljedeća priča je opet sa Relationship Advice, koji prva. Ovo piše muško 28. Moja cura od 26 godina mi je slomila PlayStation 4 i ne razumi zašto sam ljut. Ne znam kako dalje postupiti. Malo pozadinske priče. Za vrijeme karantene sam puno više vremena provodio na svojoj PlayStation 4. Dovršio sam neke priče i kompletirao neke velike igre u svom slobodnom vremenu zadnjih par mjeseci. Bio je to savršen bijeg za mene. Moja djevojka, Liz, nikada to nije razumjela u potpunosti, ali shvaća da volim igrati igrice i da me to veseli. Rekao sam joj da se veselim PlayStation 5 i da se nadam da ću si je uskoro uspjeti nabaviti. Propustio sam prednarudžbu i prvi val kupovine, bio tužan neko vrijeme, ali sam znao da ću si je kupiti kada se zaluđenost smiri, bilo to ove godine ili sljedeće. Njezina prijateljica Kat je ovo znala jer se njezin dečko veselio novom Xboxu. Danas se dogodilo ovo. Sve je otišlo k vragu. Igrao sam Final Fantasy VII Remake, dovršavao zadnje zadatke kada je Liz ušla u sobu sa Kat. Pitao sam ju kako si provela dan, a ona je bez upozorenja iščupala PlayStation 4 iz zida i bacila ga na pod. Tada je uzela čekić i razbila dijelove koji su još ostali. Ovo se sve odvilo u 20 do 30 sekundi. Gledao sam ju u šoku. Pitao sam, što se upravo dogodilo? Zašto si to napravila? Jesam li napravio nešto zbog čega si ljuta na mene? Tada sam primijetio da je Kat sve to snimala svojim mobitelom.
Liz je otišla, vratila se i pokazala mi kutiju od PlayStation 5. I dalje nisam uspio reagirati, a ona je rekla, sretan ti uranjeni Božić. Samo sam napustio prostoriju, otišao u spavaću sobu i zaključao vrata. Liz je došla kucati na moja vrata sat vremena kasnije i pitala, što ne valja, mislila sam da želiš PlayStation 5. Rekao sam joj da uopće ne mogu razmišljati o tome jer je doslovno upravo uništila dio mog života koji sam stvarao zadnjih 5 godina. Objasnio sam joj da je upropastila stotine sate igre i sejvova koje sam skupio. Liz je samo pitala, zar jednostavno ne možeš opet to napraviti? Tada sam izašao i napustio stan. Vratio sam se nekoliko sati kasnije i sada mi Kat i Liz pokazuju PlayStation 5. Kat je rekla, gle, Liz je naporno radila kako bi ti ovo kupila, samo te htjela usrećiti. Pitao sam Kat zašto je snimala. Rekla je da je netko na TikToku ili Instagramu napravio istu stvar svom dečku, a on je bio oduševljen. Navodno su od tu dobila ideju. Cura je ušla, razbila PlayStation 4 i dala mu PlayStation 5 i svi su klicali od sreće ili tako nešto. I dalje ne vjerujem. Željele su snimiti video na tu foru sa mnom. Dao sam Kat do znanja da je dosta veliki dio mog života bio u tom PlayStationu 4 i sada ga više nema. Bilješka. Da, znam. Trebao sam napraviti backup na cloudu. To sam i napravio za neke od igara, ali sam ih dosta samo imao na PlayStationu. Stotine sati voćera, 3 Kingdom Hearts igre, Final Fantasy 7 Remake, Final Fantasy 15, God of War, The Last of Us, Resident Evil, Devil May Cry igre. Puno od ovih naslova je bilo u potpunosti kompletirano ili vrlo blizu. Većina ih je zauvijek izgubljena. Kat me naziva nezahvalnikom jer se njenom dečku svidio Xbox koji mu je poklonila. Pa sam ju pitao da li je njemu uništila stari Xbox. Rekla je da nije, da mu ga je poklonila umotanog prošli tjedan. Zanimalo me zašto ja nisam onda dobio isti tretman. Jer su jučer vidjela video i došla na ideju da ga rekreiraju. Rekao sam Liz da cijenim njen poklon, ali da treba shvatiti da je upravo slomila dio mene kojeg sam gradio godinama. Zvuči glupo, ali sam se stvarno ponosio svojom kolekcijom. Liz je tada izjavila, pa zašto to ne možeš napraviti na svom novom PlayStationu? Rekao sam joj da bih mogao, ali da bi mi za to trebalo puno vremena i trude koje više ne želim ulagati. Prešla je preko toga i rekla, pa onda možeš igrati svoje nove igre, te su sigurno bolje. U tom sam trenutku otišao k prijatelju gdje pišem ovo kasno u noć. Stvarno ne znam što napraviti u ovom trenutku. Uopće me nije briga za PlayStation 5 i ljut sam što je do ovoga došlo zbog viralnog videa. Koji je vrag ljudima da misle da je smiješno uništavati tuđu imovinu? Pokušale su mi pokazati video, ali ne želim gledati to sranje. Liz i ja smo imali odličnu vezu do sada. Zajedno smo 4 godine i ovo je jedina velika problematika koja se desila. Neki od vas možda misle da je to samo igrica i da mogu preći preko ovoga, ali mislim da ne mogu. Nije samo zato jer je to napravila, nego i to što je nakon toga nije shvaćala niti željela shvatiti zašto sam toliko uzrujan. Nikada se prije nisam ovako osjećao i stvarno ne znam kako nastaviti dalje. Shit happens. Take a hostage. Šta drugo reći na to? Mislim, žao mi je jednog i drugog u slučaju. Stvarno. Ja ga razumijem, definitivno ga razumijem. Razumijem pa i njega i nju, a ne u svom fazonu, ni u svom fazonu. Jebi ga. A ona nikad nije bila dovoljno upućena u to što on radi, a on nju nikad nije dovoljno objasnio to što radi. Možda ona nikad nije ni bila zainteresovana da čuje. Jer jednostavno nije u tom fazonu. Mislim, sad, ko kaže i taj video što je ona našla na internetu da je to TikToku gdje već, da je pravi, mislim, isceniran je video za preglede ko većina... Najvjerojatnije nije. Pa da, ljudi isceniraju za preglede samo radi gledanosti da eventualno zarade neke pare ako se od tog zarađuje, a zarađuje se. Mislim, glupost, ali što se njega tiče, pa šta, mislim, možda ako je ljubav jača od toga, svega, on bi to možda i mogao proći, a i trebalo da pređe preko toga. Pa on ju pokušava objasniti, jer ona i dalje ne razumije zašto. Pa zato što ne konta, jednostavno ne konta. Tu se njih dvoje nikako ne pronalaze. Ima ljudi svakakvih, funkcionišu svakako. Svačim se bave, pa super funkcionišu, ne znam. Moj muž nekako nije opće gamer, ne želi ni igrat, ni ništa. Ima tu jednu igricu koju igra na Playci i to one svake prijestupne, ne?
ali da ne igra, ne bi mu palo na pamet tak nešto napraviti, kužiš. Zato što shvaća moj interes, shvaća, donekle razumije. Ko što ti razumiješ da je on muzičar, tako i on razumije da si ti gamer, mislim. Da. Razumijete se. Mhm. Ali on ima neki hobi, tako reći, odnosno nešto što, neku strast prema nečemu što ne možeš objasniti ljudima koji rade klasične poslove, razumiješ? Ima. Izrađuje makete vlakova. To je njegova strast. Pa eto, mislim, ja sam rekla ono što znam o njemu, a Evo, to recimo nisi znala, da, sigurno da, to, da, nismo pričali o tome, da. Ne razumijem taj njegov hobi, nikako, ali opet ne pada mi na pamet da ja sad kupim njemu, ne znam, nešto, neku lokomotivu ili nešto, te razbit ću ti ovu staru i daću ti ovu drugu. Ne pada mi na da, pamet, jer znam da i ovo da, ima svoju neku vrijednost. da, Tako da, naravno. ne pada mi na pamet. Potrudiš se zainteresirati se za njegove interese, jer ti stalo do njega. Mislim, imaš taj neki trend da jedno drugom, ne znam, napravi neki prank par, uradi nešto Da, jedno drugom, to snime i postavi na internet. Mislim, tipa, namaže stolicu s nekim ljepilom, njegova cura sjedne da se šminka i zalijepi se i ne može izaći u grad, tipa u haljini koju je platila, lupam, 300 evra, razumiješ? I sad treba izaći. Ja izmišljam neku scenu, ali takvo nešto približno redovno se postavlja po da. internetu. Da li je istina ili nije, ne znam. Dosta toga je Ovaj, Isceniran, napravljeno. da. Sve to Iscenirano. razumijem, nego samo ti kažem, ima i realnih i nerealnih primjera, ali u svakom slučaju meni se lično ne sviđa taj trend, ali ima stvari koje su meni smiješne, tako da mi je licemjerno reći da uopšte ne volim to nikad pogledat. Ali Da. lično ja ne bih voljela da tako nešto doživim, na primjer. Pa zato kad, evo, gledam tu situaciju, to što si pričala tu priču s Reddita, mislim, katastrofa šta mu je napravila. Ali ja i razumijem nju, ona je u svom svijetu, ona je uradila, možda onda je neki drugi lik, možda stvarno ne bi se naljutio, ali mogla se bar raspitat kod njega indirektno, tipa 2 sedmice prije toga nešto, razumiješ, da je rekla šta da ti ja sad spalim sve ovo, pobacam s balkona iz jeze, a ja bi ti to, nema pojma, otkud znam, lupam glupost, razumiješ, ali na neki način da je bar pokušala da izvuče od njega šta bi bilo kad bi on ostao bez te igrice koje trenutno ima u zamjenu za nešto. Komentari pitaju što bi napravila da joj kupiš najnoviji model njezinog mobitela. Uzeo ovaj kojeg ima i razbio komade sa čekićem pa joj dao novi. Bez da je uspjela napraviti backup. Da, i onda komentar na to, imala na njemu slike od nazad nekoliko godine i nestale su u trenu jer si kupio novi mobitel i nije te bilo briga za fotografije i uspomene na njemu i gledala je kako čekićem lupaš po njemu. I sljedeći komentar, ako bi se žalila, opet bi samo mogao odgovoriti, zar se ne možeš opet slikati? Da, pa to je to. To je to, da. Prije nego što nešto napraviš, bar se postavi u tu situaciju šta bi bilo, kako bi se ti osjećao da ti neko tako nešto uradi. Nije uopće povezala je s njim. Pa, evidentno, pa to, zato Da. što je gledala kako ona da izvede ono što je ona htjela. Da, nije razmišljala. Imamo update. Šta misliš šta se desilo u update? Imaš li možda nekakve Vizije kao malo prije. vizije? Da, vizije. Prošlo se pogodila. Da li su prešli prek toga ili nisu? Moguće da ne. Moguće da ne. Da. Idemo vidjeti. Čut. Nego, bilo je ovo paklenih par tjedana. Kao prvo se zahvaljujem na potpori. Nisam uspio odgovoriti mnogima od vas jer mi je unazad nekoliko tjedana život bio vrtlog svega i svačega. Puno sam vremena proveo razmišljajući i pričajući sa svojim prijateljima i obitelji o tome što se dogodilo i šta dalje. Pokušao sam spasiti svoj PlayStation 4 uz pomoć prijatelja koji je sposobniji oko tehnologije nego ja. Nismo imali sreće što se toga tiče. Sve mi je zauvijek izgubljeno. PlayStation 5 je ostao kod nas u stanu od incidenta, ali za to trenutno uopće nemam interes. Nisam se vraćao u stan tjedan dana. Na kraju sam rekao Liz da moramo sjesti i prodiskutirati o svemu. Bio je to dug razgovor sa puno suza od obje strane. Ne želim ulaziti u detalje, ali sam joj objasnio kako se njeni postupci utjecali na mene. Usporedba koju su mi neki spomenuli o razbijanju njenog mobitela laptopa na isti način ju je stvarno pogodila. U tom trenutku je shvatila, bar mislim. Ponovno sam ju pitao zašto je sve to snimala. Rekla je da je htjela zabilježiti trenutak moje sreće, bilo je to zbog Instagram, TikTok, klauta, gledanosti ili što god.
Mislila je da ću biti oduševljen i željela je taj trenutak zabilježiti zauvijek. Rekao sam da razumijem. Na kraju sam je rekao istinu, da je više nakon ovoga ne mogu vjerovati. Uništila je nešto meni vrlo drago. Prekinuo sam sa njom. Možda je iracionalno i možda preburno reagiram. Mislim da nakon razgovora sa svojim roditeljima, prijateljima i njom sam shvatio da ne mogu voljeti nekoga tko nema dovoljno empatije da shvati da je uništavanje moje PlayStation 4 loš potez. Ovaj se incident nikada ne bi dogodio da je znala koliko mi je to značilo. Pogotovo u teškom razdoblju kao što je ovo. Rekao sam joj da se selim iz stana i idem živjeti kod roditelja neko vrijeme. Dao sam joj do znanja da prekidam najam u ožujku, pa ima do tada naći si novi stan. Bila je uzrujana, ali ja sam bio dosljedan. Proveo sam Božić kod roditelja i makar sam bio malo tužan, mislim da je to bila dobra odluka. Pokušala me kontaktirati, ali sam joj rekao da ako nije vezano za stan, da ne želim sa njom razgovarati. Što se mene tiče, mislim da sam završio sa igricama. Naći ću nešto drugo da me zaokupi. Nisam uzeo PlayStation 5. Bilo bi teško naći radost u njoj nakon svega. Mislio sam da ću oženiti Liz. Bili smo zajedno od fakulteta i sretni. Sada je sve slomljeno kao moj PlayStation 4, tako da najradije ne bih više htio biti podsjećan na to. Za sada ću neko vrijeme biti sam dok ne odlučim što dalje. Vjerujem da će sve doći na svoje, samo moram biti iskren prema sebi i marljiv. Želim vam sretne blagdane. Da, bila si u Mhm. pravu. Pa, mislim, njegova pažnja je sva bila usmjerena na to. Možda je to utjecalo i na njihovu vezu nekim dijelom, ali tu je da se priča, šta znam. Neko ko ne igra igrice ne bi mogao da shvati ovo uopšte. I šta više rekli bi ljudi, Bože, sačuvaj, on zbog igrice raskida. Ali, na primjer, da napravimo poređenje, ti, na primjer, ručno napraviš kuhinju i 10 godina je usavršavaš i izrezbariš po njoj, na primjer, napraviš puno detalja po čitavoj toj kuhinji u svojoj kući i onda žena tvoja, na primjer, vidi negdje kako je sad trend, jer si u jednom prilikom rekao da bi bilo super kad bi imao možda to i to još u kuhinji, žena vidi da je to trend i dođe i zapali tu tvoju kuhinju, izlomi je na komadiće i još te snima pritom kako ti reaguješ na to i onda ti kaže tada, evo imamo onu kuhinju što si rekao da bi mogla biti bolja od ove. A ti, na Da. primjer, bi možda čak i stavio tu novu kuhinju, ali bi sačuvao i ovu staru, premjestio bi je u neku drugu sobu ili nešto tako. Eto, ja sam sad dala neki banalan primjer u život Da. koji nije vezan za virtualni svijet. Znači, možda ona njemu otvorila oči da malo izađe iz tog svijeta, ali to definitivno nije način, tako se to ne radi, mislim. Ne. Jer ti kad pogledaš ovoga, on je taj PlayStation 4, ok, mogu si ga staviti doma, raditi sve igrice, mogu si sve pospremiti na cloud i to sve, jer ti u biti igrice sa 4 možeš igrati i na 5, istina. Da, Ali kako da. imaš spremljeno. Mogao je tu 4 pokloniti nekom djetetu, razumiješ? Mogao je nešto napraviti s tim, mogao je Da. prodat, mogao je, znaš ono. Ajmo još malo samo komentar. Nikad neću razumjeti zašto ljudi rade ovako glupe stvari zbog videa. Nadam se da koje god se hobija primio, da će ti ići od ruke. Komentar, originalni video je najvjerojatnije odglumljen, što smo rekli, a cura je bila dovoljno glupa da vjeruje da se dogodilo spontano dok je lik u videu na neku foru ushićen jer je njegova imovina uništena. Komentar, to sam si i ja mislio, vjerojatno je u videu upotrebljen stari, neispravni PlayStation. To je to. Da, upravo tako. Znaš, Strašno. najveći njihov problem kao prvo komunikacija, kao drugo nedostatak interesa za tuđe interese. Zato što te ne zanimaju igrice, ne mora znači da donekle ne možeš shvatiti koliko to nekome znači i šta to znači čopit čekić i odalamit. Ja u ovom slučaju mogu reći ako su oni već bili 4 godine, znači da ona nije uopšte loša djevojka, već ona jednostavno nije na istoj talasnoj dužini kao i on. Tako I je. definitivno nisu jedno za drugo. Po mom mišljenju. Jer imaš jednostavno ljude koji nisu jedno za drugo koliko god komunicirali. Da. Ona za njega zato ne razumije. Možda nije ni glupa, već jednostavno nije u njegovom svijetu, niti on u njenom. Ne razumiju se. Sigurno je to bilo na više segmenata kroz te 4 godine, samo što su oni ignorisali,
Pa je onda to, kako se to kaže, eskaliralo u takvu situaciju katastrofalnu. Idemo na 4. priču. Mhm. Sa subreddita Croatia. Tu ima nešto malo spomena igrice. Kak mi je teško naći hrvatske priče. Donekle je u temi, ajmo reći. Mhm. Trebam savjet. Dečko samo visi na kompu i puši. Umorna sam i ne znam što dalje. Trebam neku ideju. Osjećam se ko pred zidom u kutu iz kojeg ne mogu pobjeći. U vezi smo 9 godina i imamo malo dijete. Godinama je sve bilo u redu i imali smo, rekla bi, sasvim normalan život. Ali posljednjih par godina više se stvari nanizalo, ova usrana korona, problemi na poslu i kod mene i kod njega, plus opća nervoza i tako. On se jako emotivno povukao. Ima svoju sobu gdje igra igrice i puši travu svaki dan. Baš svaki dan. Razumjela bi da ponekad i sama sam znala uzeti dim, ali pretjeruje. Već mi je muka od tog mirisa. Stalno s tim dimi. Ne pomaže sa sinom, a ako ga treba čuvati, samo ga odvezi svojoj mami koja je blizu. Ima obrt i radi od kuće, ali nije dobro kao prije. Rekla sam mu neka nađe posao i rekao je da hoće, ali ništa od toga. Samo budem, idući tjedan i tako u krug. Načula sam ga dok je pričao sa frendom kako on neće biti vejčkak i lizati dupe. A to je pak ok za mene. U kući ništa ne pomaže, sve moram sama odraditi na poslu, doći kući, pobrinuti se za sina i počistiti i oprati. Osim što jede, niti se ne pojavi iz svoje sobe, osim kad ide spavat. Nekad i u toj svojoj sobici prispava. Osjećam se kao da imam 2 djeteta. Pokušala sam 100 puta razgovarati s njim, ali on kaže da je sve good i da histeriziram bez veze, da mu samo prigovaram i grdim, da samo jede, spava, puši i prdi. Nisam mogla doći k sebi nakon te epizode. Stvarno mi je već dosta i htjela bi svog dečka natrag. Volim ga jako, ali to više nije ista osoba. Želim da opet priča sa mnom, a ne napušava se u mraku i visi na tom kompjuteru cijele dane i noći. Samo mi nemojte govoriti da razgovaram s njim, jer sam sve već probala. Peru ga žešće paranoje, svi su mu za sve krivi, nikad on sam rade protiv njega, pa i ja koja mu kao namećem dodatni stres. Je li to normalno? Probala sam mu sve objasniti što radim, da mi mora pomoći i biti tu i samo mi je rekao da on to može sagledati iz više perspektiva, kao iz moje i kao njegove, kao moja je dužnost goniti i prigovarati najviše dozvoljeno, a on je tu da kontrira tome. Što dalje, ne znam kako ga dozvati pameti. Pokušati sa psiholozima sigurno neće htjeti ići. Stvarno mi je dosta i hoću da se nešto promijeni. Što i kako dalje? Neozbiljni odgovor neka zaobiđu. Pa to njegovo ponašanje, naravno, to je depresija. Depresija, I da? onda je liječenje depresije travom, koja je još veću depresiju stvorila. Šta više tu neku socijalnu anksioznost. Pa je on sad sve što je mogao da pokupio je. Zaradio sva ta mentalna, sva popratna oboljenja. A ona što može tu da radi je da ona počne da radi, ako ima šta da radi na sebi, jer na njemu sigurno ne može i niko ni na kom ne može da radi. Pogotovo ako si on sam ne želi pomoći. I Upravo ako on tako. sam ne shvaća svoje probleme. Do njega je da on promijeni, a ne do nje. Znači, ona ne može njega promijeniti, ne znam šta da priča sa njim i na koji način. To se nikad neće desiti dok on sam to ne odluči. I to je tako u svakom slučaju, pa i u ovom slučaju Da, gdje pričamo o ovisnosti. E sad da. ovdje igrica manje više je problem, mada igrica, mislim, tip ovisnosti, ali sve može da bude na ovom svijetu ovisnost. Može i posao nekom nečiji da bude ovisnost, pa da ostaje više na poslu nego da dolazi kući, šta Da, znam, mislim. da. Sve može postati Ima čovjeku. nas svakakvih, da. Da, pa da. Da, mislim, ali nije dobro, definitivno nije dobro. Veli da se promijenio, da nije bio takav prije i korona ga je okrenula, valjda depresija. Kaže da ima obrt, ali više nije dobro, očito je i to isto. Ako ima obrt koji mu je dao sebe i to ne ide, znaš ono. Ja sad kad pogledam, na primjer, ratno doba, koliko je porodica promijenilo i kako su mnogi brakovi, kasnije možda se oni nisu razvili konkretno, ali kasnije naše generacije, gomila razvoda u nekim našim generacijama. Baš zbog tog što su ovi imali neke te svoje
mentalne probleme zbog svega toga i što se nije ispravljalo, jer jednostavno posebno kad skontaš, evo, do prije 20 godina bilo je sramota da imaš svog psihologa, razumiješ? Sad je to Da. sasvim normalno. Čak i danas je to negdje tabu tema, znaš. Tako da hoću da ti kažem, eto, ta korona je kao neki oblik hladnog rata. Isto tako je donijela među nekim ljudima problema. U vezama, u E, brakovima, svugdje. I donijela je i tu ekonomsku krizu koja traje danas, pa nas mažu nekim pričama o nekim tamo povišenjima plata, ekonomskom usponu, a u stvari kako rastu te plate, tako rastu i cijene proizvoda. Mislim, smiješno je koliko mažu oči. Znaš da je laž, ali ti je lijepo da čuješ bar da te malo oslobodi psihički, razumiješ? Kao kad uzmeš, mm, boli te glava, popiješ aspirin, a opet te sutra boli, na primjer. Ali ti je bar tog trenutka ublažilo, tako da nekad je i laž prijatna, što naravno ne odobravam, ali ali nije zdrava. pa nije zdravo upravo tako. Idemo na komentare. Aha. Ako mu dijete nije motivacija da se sredi, onda je sjeban. Komentar na to. Ves, kaj će biti ako će malom Ivici trebat naočale, ali tati trebaju pare za pokoji gram? Kaj ako će tata ostaviti Ivicu da se sam igra, samo da zapali, a ovaj gurne vilicu u šteker? Curo, nemaš dečka, već dvoje djece. Reci mu da se sredi i da ode psihologu. Jel imaš podršku njegove mame i familije i jel znaju kakva je situacija? Ovo u korijenu sasjeći jer u protivnom pitanje je kada će on sjebati, a ti ćeš se stalno stresirati oko njega i samo ćeš i ti mentalno patit, a o jednom djetetu niti da ne pričam jer ovo nije samo između tebe i njega, već između tebe, njega i djeteta, a kakav bi primjer takav otac dao svome djetetu. Sljedeći komentar. Imamo sina, starog 15 mjeseci. Nažalost, žena nikako ne uspijeva naći posao. Trenutno u struci nema posla, to jest ima vrlo malo, kao i svuda slabo primaju. Teško je samo sa jednom plaćom, tako da sam se nedavno zaposlio i na pola radnog vremena u Glovu. Ona se brine za stan i sina dok ja dođem sa posla, onda ja preuzimam sina dok ne idem ponovno na večer radit i kada se vratim sa dostava. Moja poanta je, ako se neće pokrenuti radi tebe i djeteta, tu nemate više što razgovarati. Moraš imati na umu da je možda bolje nastaviti bez njega, jer kao što si sama rekla, ovako imaš 2 djeteta. Sljedeći komentar. Ne znaš što imaš dok ne izgubiš, tako da odi pa vidi kako će reagirati kad bude sam i ne bude mu sve servirano. Komentar na to. Ne otići nego ga izbaciti van, nek ide mamici. OP kaže, kuda otići? Nije to samo tako, ne želim da moj sin odrasta bez oca, a i volim ga još. Odgovaraju na to. Oprosti, ovo će izvučati malo grubo, ali sudeći po ponašanju tvog partnera, tvoj sin već odrasta bez oca. Ako imaš obitelj koju možeš otići na tjedan, dva, bilo bi dobro da odete ti i mali. Voliš ga, a ako on voli tebe i vaše dijete, trebalo bi mu doći iz guzice u glavu da se treba sabrati. Nažalost, na takvo ponašanje ne možeš drugačije nego ultimatumom. Znaš kako, to su jako teške porodične situacije koje Jesu. teško može da sudi neko s polja. Najbolje ona zna koliko ima snage da to podnese. Lako je sad mene reći, ostavi ga, razvedi se, znaš. Ali očito nema kad pita Reddit, razumiješ? Sve razumijem. Vjerojatno ni sama ne zna i pitaj Boga šta njegovi govore, razumiješ? Možda njegovi seru, možda i ne. Znaš, neki put trebaš zapravo i trebaš tu neku osobu koja nije u tome svemu. Subjektivno. Da, to. Jer ti neki put od tog svega, jer zato što ga voliš, ne vidiš. Razumiješ? Ne vidiš. Da, ali to je onaj problem što čovjek treba prvo da pogleda sebe. Da. Što nije sebičnost, već da pogleda sebe šta hoće. Da li ona to hoće narednih 5-10 godina i ona se već sad ne osjeća dobro, kako će njoj biti za 5-10 godina. Neće biti dobro i sve svoje traume koje ima od njega prenijeće na svoju djecu. I ta djeca će biti istraumatizirana kada oni odrastu i kad budu trebali da steknu porodicu. Imat će oni problema mentalnih zbog toga što su to imali u porodici, tako sve u krug s koljena na koljeno. Dok neko tu nešto ne odluči, ne presječe. I ja vidim, ona već pokušava da nađe neki izlaz, pokušava da uradi nešto što je najbolje za njenu porodicu. Nažalost,
ona počinje da bude i muško i žensko u toj vezi, pošto on više nije ništa, on tu nije ni muško ni žensko, on je opušak. Pa ko što je ona navela na početku, kao da imam dijete, nije kao već imaš dijete, jer on je bukvalno kao osoba s posebnim potrebama. Osobe koje nisu u stanju da naprave granicu između trenutnog zadovoljstva i života, već preuzmu to kao glavni način funkcionisanja. Znači, on nije u stanju da to razluči. Ja razumijem, ja sam na početku razgovora rekla da je korona pokušala da slomi čovječiji duh, da bi se još čovjek lakše mogao manipulisati. Kod ovog čovjeka je apsolutno uspjela u tome. I on sad govori ženi da je ona, ne znam, paranoična, ovako, onako. A to se često dešava u brakovima, uglavnom u pravcu žene prema muškarcu. Žena kad pokušava da iskomunicira problem, muškarac to negira. Ne mora čak nužno biti narkoman. Neće da iskomunicira i govori ženi da je problem u njoj, sve svaljuje na nju moguće, zato što neće da prihvati kod sebe. To je sad, ja ću opet reći, tema za sebe. Boba kvoca, da. Ali evo, ti si ovdje povezala i gaming i veze i međuljudske odnose. Mislim, sve ove teme koje si pročitala nekako su iz miks svega i svačega. Trudim se. Generalno sam se dosta sam se interesovala za te teme o vezama, o međuljudskim odnosima generalno i shvatila sam da dosta žena pokušava da iskomunicira, a ne zna kako. I eto, ona je to pokušala sa njim i pokušava i pita i Reddit i Boga dragog i svakog, ali ona treba da zapita sebe da li ona to želi. To je, a ona govori ja njega volim. Pa da li voliš sebe onda? Nije ti sebično, reći sebi, slušaj, ja hoću da sačuvam svoj zdrav razum i sljedećih 7 dana, godinu dana da vidim kako ja to želim da vidim život, kako želim da ga vidim sutra. Ali opet tu je i dijete u pitanju, razumiješ? Pa, ali o tom i pričam. Ona ne želi da dijete odrasta bez oca. Ali ovaj zadnji komentar je pogodio to, ali već sad odrasta bez oca. Zapravo još gore, pokazuje mu jako loš primjer. Kako se ponaša prema svojoj ženi, znači to dijete to upija i onda će to dijete isto tako reagirati. Znači loš uzor. Po mom mišljenju, toksične odnose treba prekidati, ako druga osoba ne želi da sarađuje, to definitivno. Mislim da bi najbolje bilo i za nju i za djecu da se njih dvoje razvedu. Kad on već neće ići psihologu. Kad on već ne želi da poduzme apsolutno ništa. Vjerujem u ta čuda da je moguće da se neko promijeni, ali dok ti to dočekaš. Mislim, ne znam, možda i ona može da osjeti da li ima potencijala kod tog čovjeka da se promijeni. Ali ja zato kažem, ne mogu ja da donosim sud, već ona, jer je ona u tome. Točno, to je njezin život. Upravo. Samo tražila mišljenje ovoga nepristranih osoba. Idemo na zadnju priču. Napokon jedna sa Am I the asshole? Ali ovo me je tema nešto nama zajedničko. Kaže, am I the asshole? Ja želim igrati Call of Duty na Božić, umjesto da provodim vrijeme sa svojom ženom i djecom. Am I the asshole? Nejedno mi se desilo. Ali dobro. Kaže on, moj rođendan je na Božić. Ja imam bratića koji mu je rođendan na Božić i nije mu lako u životu. Vjerujem. Da. Ja uvijek dođeš ono. Da, by the way, sretan rođendan. Uvijek sam provodio svoj rođendan slaveći Božić i nikada nisam radio ono što sam htio. Moj sin ima 3 godine, a kćer 6 mjeseci. Puno vremena provodim sa njima i svojom ženom, a rijetko viđam svoje prijatelje. Ovoga Božića samo želim igrati Call of Duty sa dečkima. Svi oni će igrati kod na Božić, moj rođendan, i ne bih to htio propustiti. Nikad nisu online u isto vrijeme. Moja je žena jako ljuta na meni i želi moj novi Xbox baciti kroz prozor. Ja sam ljut jer sve što želim je igrati kod sa dečkima na svoj rođendan. Am I the asshole? Jesam li asshole? Nisi, dragi moj, opizi po tom Call of Duty-u, bolite briga. Evo. Pa ja ne smatram da je asshole, iskreno. Kao najbolje rođendan moj, nije to bilo koji dan. Kužiš? Pa nije bilo koji dan, ima kredita, provodi vrijeme s porodicom. Krenula sam pričati, ali ovoga ima još edit, tako da zabrala sam na 3 edita ima kao. Umjesto update-a pisao edite. Da. Ok, fino me pržite i osjećam se kao asshole, ali i dalje ne mislim da ne tražim puno. Nikada nisam kako treba slavio moj rođendan.
Imao sam sreće kada bi mi itko osim mog brata izrekao riječi sretan rođendan. Moja je mama bila jako religiozna i trebala nas da provodimo svaki Božić u crkvi od 8 ujutro do 8 na večer. Jedino priznanje koje sam ikada dobio je torta poslije večere i jednom prilikom par čarapa. Jadan. Otišao sam od kuće dan nakon što sam maturirao srednju i tada sam upoznao dečke koje sam spomenuo u postu. Uvijek smo bili zajedno, doslovno si spašavali živote i oni su mi bili kao braća. Oni su jedini zbog kojih sam imao osjećaj kao da je moj rođendan stvarno moj rođendan, a ne samo Božić. To je radila i moja žena, ali ne u toj mjeri kao i dečki. Također, nismo se okupili otkada mi se sin rodio. Živimo u različitim državama i uopće se ne viđamo. Edit 2. Ok, nisam planirao igrati cijeli dan. Plan mi je otvoriti poklone sa obitelji i onda krenuti igrati sa dečkima oko podneva. Razumijem što mi svi govorite, ali i dalje ne mislim da tražim puno. Provoditi vrijeme sa obitelji mi je jako važno kao igrati Call of Duty sa dečkima. Edit 3. Hvala svima na mišljenju. Da razjasnim par stvari. Neću pomagati oko večere, nikad niti ne pomažem i tako je najbolje, moja žena i ja se slažemo oko toga. Puno vremena provodim sa svojom obitelji. Uvijek sam želio biti otac kakvog ja nisam imao. Moj tata je još ovdje, ali je oduvijek bio pijanac, a i sada ima novu obitelj. Blizak sam sa svojim sinom i nadam se da ću tako blizak biti i sa svojom kćeri kada malo odraste. Moja žena je uvjerena da ju dečki ne vole. Zajedno smo 10,5 godina i stalno govori da misle da im me je otela. To nije istina i nikada to nisu davali do znanja. Kada uspijem igrati ne smanjujem svoje odgovornosti. Uvijek radim ono što treba, uglavnom igram u rijetkim prilikama kada sam sam kod kuće. Sve što tražim je nesmetano od vrijeme sa dečkima. Nikad ovo nisam prije tražio. Moje ženi nije bitno ni na koliko dugo. Uopće ne želi da sam online. Pa meni se ne sviđa način na koji njemu njegova porodica uzvraća, zato što on daje sve od sebe, trudi se oko porodice, provodi vrijeme s Da. porodicom. Jednom je odlučio da misli na sebe, znači da Da. uradi nešto za sebe, što je njemu mnogo drago, znači to nisu bilo kakvi ljudi. Njegova porodica, na primjer, da se interesuje za njega i njegova osjećanja, a ne samo da on njima udovolji i ispuni sve njegove dužnosti. Rekli bi, ne znam, ajde da svi pratimo dok igraš game na velikom ekranu ili igrat ćeš 2 sata, a mi ćemo za to vrijeme lupam sjeti igrat čovječne ljudice ili gledat neki film. Lupam, razumiješ? Ali nije kao da je izašao van da se otišao zapit, da ga nije Upravo bilo do to. sljedećeg jutra za Božić, razumiješ? A i da je to je uostalom i da je to napravio. Nije problem. Tvoj rođendan ti je miša, ne? Radi šta Da. hoćeš. Pa čovjek i dalje provodi vrijeme s porodicom. Da, odradio je svoje i Fizički, idemo dalje. Tamo je. ja ne znam šta su ti ljudi pisali u komentarima, sad me to interesuje ono. Šta je najgore, rekli su mu da je asshole. Ali zbog čega? Voljela bih da pročitaš bar jedan komentar da mi kažeš zašto je neko rekao da je on asshole. Evo, prvo, idemo. Želiš provesti prvi Božić svoje kćeri igraću Call of Duty sa dečkima? Tvoji prijatelji i tvoj rođendan ti ne bi trebali biti bitniji od djece. You're the asshole. Glupost. Ima desi se neki put da Reddit totalno, ali dobro, opet to je stvar mišljenja, ali ne. Jadan taj čovjek. Ne. I sljedeći komentar. Lagani, you're the asshole. Teško imati rođendan na Božić, no ipak imaš djecu. Možeš igrati kod sa dječkima, slaviti svoj rođendan dan prije ili poslije Božića ili na bilo koji drugi dan. Ali ne možeš slaviti Božić sa svojom djecom niti jedan drugi dan. Provjeri sa prijateljima da li mogu odgoditi. Komentar na to, djeca su premala da bi se ičega sjećala za koju godinu. Zar stvarno ne može odvojiti 2 sata od dana da nakratko odigra koji game? Ova djeca ne spavaju preko dana. Mislim, logično. I sada još zadnji komentar. Kada je itko rekao da bi igrao cijeli dan? To je luda pretpostavka koju iz nekog razloga svi imaju. OP nije asshole, ali njegova žena je, jer mu govori da ne smije slaviti rođendan na neki drugi dan, jer mu kaže da ne smije imati malo vremena za sebe na dan kada mu je pod navodnicima dozvoljeno slaviti. What? Da, žena mu treba dopustiti kada smije slaviti, a ne smije, jer je Božić. A ove druge dane nije ti više rođendan. Kakva je to, to je naređivačka komunikacija u braku. Užas. Neko zabrani njoj rođendan slaviti, pa da vidimo. Oduševljena sam sa tim kakav je on čovjek,
generalno i što se on toliko preispituje, ali zašto se ta žena ne preispita isto tako? Ne razumijem. Mislim, zašto se on toliko preispituje, ne razumijem. Ne znam, definitivno nije on. I slažem se sa tim posljednjim komentatorom. Mislim, bar taj što si ga ti pročitala, da smatram da je žena, da, smatram također. Neko vidi Call of Duty, vidi igrica. Isuse, kak je to neozbiljno. A nas dvije razumijemo. Nas dvije shvaćamo kako je to. Razumiješ? Ali eto, on bi trebao isto napraviti usporedbu kao i onaj lik kojem je polomljen PlayStation. On još zabrani, ajde ti ne smiješ na svoj rođendan otići sa svojim prijateljicama van. Ne smiješ otići, da, one su došle iz inostranstva i sad želi s tobom da odu na kafu, na večeru. Ne možeš. Na primjer, nju nazove neka prijateljica iz inostranstva na Viber, lupam, i baš na Božić. I sad ona se zapriča s njom pola sata, pokaže, snimi svoju porodicu, ovako, onako, i on kaže, zašto snimaš? Ostavi, prekini taj poziv, trebamo mi sjediti večerat ovdje porodično. Mislim, znaš, ono, ja sad možda isto napravila glup primjer, ali bar pokušavam da približim kako bi to bilo u njenoj situaciji, nešto takvo, nešto što je njoj, do čega je njoj stalo. Znači, on hoće sa svojim prijateljima za svoj rođendan da odigra kod 2 sata u vrh glave, što nije ništa, prođe u sekundi. I ona to ne želi uopšte čak ni da čuje. Pa koja je poenta onda sjedenja tog čovjeka pored nje za Božić? Viš da mu je rekla da bi mu naradije bacila Xbox kroz prozor, ne? Pa eto, on dođe ko božićno drvo, otprilike. Razumiješ? Isto. Samo da je fino dekorisano, da je po njenom. A to kako se on osjeća, da li će da uvene, to nije bitno uopšte. Da bi ona mogla sutra reći svoj prijateljici na kafi. Ja sam provela večer sa svojim porodicom. Pa svakako će je provesti. Mislim, to jest lijepo. Saopštiti lijepo da se desi, ali svakako će provesti. On je samo htio odvojiti koji sad za sebe, mislim. Na svoj rođendan. Ali nju bi sramota bilo reći na kafi prijateljici, znaš šta, on je sjedio i igrao game dok smo mi večera, ali možda nije htio čovjek u toku večere. Ne, podne. Rekao je da oko podneva da bi to napravio. Otvorio bi poklone sa djecom, prije podnevno druženje i onda I čito večer ostaje za njih. Pa, koliko sam skužila da to bilo na kratko neko vrijeme, po ostalim komentarima što sam gledala, da je navodno zapravo par sati u pitanju. Da. Znači, nije cijeli dan. Viš da je zadnji komentator, ne znam šta ste svi shvatili, to nije cijeli dan. On bi odvojio par sati da si odigra game. Da, ona želi njega za čitav dan, a svakako ga ima svaki dan, kako sam shvatila iz te priče. Da, jedan mora ostati sam doma da bi mogao si odigrati igricu. Ne da Bog da je žena doma. Pa opet dolazimo na isto stvar loše komunikacije, znaš. Ja ne znam što toliko ljudi, mislim, dobro, očito moraš početi igrati game da bi skontao šta to znači. Isto ko što neko voli da čita knjige, mislim, sad uzmeš, ne znam, i baciš mu knjige, ili voli da sluša neku određenu vrstu muzike koji sad drugi ne voli, mislim. Ali pustiš ga da sluša, razumiješ? Sad dvoje imaju u vezi, u braku različit muzički ukus. Pa pustiš ga malo da sluša, ali pustiš je malo da sluša to svoje malo, mislim. Pustiš da sluša. Ne sad ako ti smeta da to trišti čitav dan, šta god to bilo turbo folk ili metal, razumiješ? Pustiš neko vrijeme da sluša, onda kažeš, svin, molim te, ali ja bi se sad htjela ili htio da nešto drugo slušam ili da ne slušamo nikakvu muziku, trebam tišina, razumiješ? Stvar komunikacije. Da, ali da postoji neki balans u svakom odnosu, po mom mišljenju treba da postoji balans. I baš zbog primjera takvih, na primjer, brakova gdje žena od muža da on apsolutno nema svoje ja u braku ili u obrnutom slučaju gdje žena nema svoje ja, to su jako loši primjeri generalno i za djecu i za društvo. To je bila zadnja priča. Jelena, imaš li možda neku najdražu ili općenito neke dojmove o današnjoj emisiji? Kad onako direktno pogledam i pomislim na cjelokupnu sliku o tom o čemu smo pričali večeras, odmah mi onako misli, bode priča,
što je djevojka koja je slomila onaj jadni računar jadnom momku, i sad taj skor koji je ostvario, znači, to me... U dušu. Nije mi smiješno uopšte, meni je to toliko tragično nešto. Ja ne znam, Ba samo grozno je pomislim, to. lupam, radim pjesme da mi neko sve uništi te moje projekte, razumiješ, koje sam radila godinama, ja ne znam šta. Pa što možeš još jedan put otpjevat, Ludila kaj, bi. znaš, ono. Da, možeš Znaš, još ono, da. Doći tebi te ideje, znaš, ono, to što si ti da. potrošila sati, dane i godine u tome, Nema veze. pa, Možda evo, drugi put kupit ću bude ja bolje. tebi. To, bukvalno. Mislim, to me baš onako potreslo, Bog te. To mi je, hoćeš da kažem. Pa sad, ali da je nešto pozitivno u svem tome. Oduševljena sam da ima muževa koji vole da provode vrijeme sa svojim porodicom i da je cijene i da razmišljaju unaprijed. Sad to kako uzvraća porodicu bitno je naravno, ali oduševljena sam sa tim da postoje takvi ljudi. Da. I ova je prva priča da se jednostavno taj dečko šta je rekao, ok, sad ću ja igrat tvoju igricu, tako da se povežemo oko toga. Pokemon Go. Pokemoni, da. I ona je počela igrat top. Minecraft. Taj je super, Da, taj mi se i on je jednostavno, što je rijetkost u Redditu, da je neko stvarno shvatio poantu i promijenio se. Mhm. Da, pa dobro, ima ljudi koji previše kritikuju, definitivno. Ne gledaju dvostrano, već gledaju samo jednostrano, kao što je u Da. slučaju onog čovjeka Božiću Drce, tako sam ga ja prozvala. Pa, eto, u tom slučaju nisu komentari uopšte realni, zato što se ne odnosi na osjećanja obje osobe, ni na što, nebitno. Uglavnom, ne sviđa To mi je se. njegov interes i to bi se trebalo poštivati, točka. Meni je bilo super. Ja sam gledala da, gle, gamerske, da imaju nešto gamersko u sebi. U Hrvatskoj je ovo trenutno jedino što sam našla što je onak, ajde, ali možda bi da sam jače kopala, ali teško mi je, kažem ti, hrvatske naći. Mhm. Uglavnom, hvala ti, Jelena, na gostovanju. Baš mi je drago što smo napokon odradile gamersku epizodu koju smo imali u planu dok je Reditelj bio samo ideja. Da. Da. I odmah sam znala da ću s tobom odraditi gamersku jednu 100%. Pa moralo je doći, mada se ove teme se odnosile na šta, ne samo na gaming. Da, a to tako ide, kužiš, ima nešto uvijek u sebi, znaš, da ti uvijek radiš, pokušavaš naći neku temu da bude naziv, a oko toga gradiš. Ajde, nešto da završimo. Uglavnom, to bi bilo to za ovaj tjedan. Nadam se da ste uživali u ovotjednim gamerskim pričama. Nađite Reditelj i podržite me subscribe-om, komentarom, lajkom na Facebooku, Instagramu, TikToku, YouTubeu, Spotifyu, svugdje sam. Kao što sam zadnji put rekla, skačem iz paštete. Ja odo nešto na brzaka pojest, dok mi se puni mobitel pa u game. Se vidimo u lobiju ili ideš spavat? Lobby jedini u kojem mogu da učestvujem trenutno je krevet, znači spavam se. Definitivno umorna sam od ovog dana. Drugi put, da li sutra ili tako nešto. Vidjet ću. Vidimo se, čujemo se. To je to. Mic drop, peace out. GG ekipa. Bok. GG.